Cilj otримування конференції že biše zainteresovalo lokalnu samoupravu, poljoprivredni gazdovstva, farmi i privrednikov za vekše hasnovanje biomasi jak obnovljivого i čistoho energenta. Konferenciju otvoril podpredsjedatelj Skupštine Autonomnej pokrajiny Vojvodiny Milivoj Vrebalov, ktorý medzi inčím vyznačil, že by Srbija za produkciju energiji za biomasi mohla zameniť 2,5 milióny tony nafty i tak ročne zašporovať 60 milióny evra. Zadumajte, keď by sme holjem na Valalje vraceli zohrivanje na biomasu. Nija, jeden interesantni podatok. Jedna bala šena zamenjuje 3,5 kg nafti. Nam každého roku rošně energija na polju, a mi uvožíme drahý gaz i naftu, a dakedy i struju. Ekonomski efekti zohrivanja obisoh i plastenikov za žatvovima ostatkami potvrdzeni na terenu. Toho roku, evo, tak i bilo i do teraz kolo 30 dinari baliranje jednej bali. Znači to, ajde nek bude 1000 bali, to 30 tisjači, to sme otprilike mali za jedan mešac. Keď sme še na gas hrali, teljo nam bolo račun za jedan mešac za gas. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralni sirovini Nenad Stanković varil, že potrebno vecej hasnovať z obnovljivih žridla energiji za provadzovať zmiri energetske efikasnosti. Na konferenciji prinješeni zaključki, ktorý poslati kompetentnim organom za zaprovadzovanje energetske politiki.